Sigurno ste igrali Resident Evil Village. Bježali ste po onom dvorcu i mislili da vas proganja divovska vampirica. I to je krivo. Lady Dimitrescu uopće nije vampir. Ta elegantna aristokratkinja je zapravo propali biološki eksperiment koji očajnički pije ljudsku krv samo da bi spriječio vlastito tijelo da ne istrune i ne pretvori se u bezumnu masu mesa. Njen cijeli identitet je laž koju vam je Capcom prodao kroz dizajn. Ona isto tako nije ni kraljica dvorca, ona je biološka tempirana bomba. Njen lore krije najokrutniju istinu o njenom porijeklu, a ono što je najgore, one njene 3 prekrasne kćeri koje vas napadaju uopće nisu ljudska bića. Evo bolesne istine koju ste propustili dok ste gledali u nju. Idemo prvo razbiti mit o vampirima. Alcina Dimitrescu ne pije krv djevice jer je to cool horror kliše. Ako pročitate skrivene medicinske spise, saznaćete da je ona prije zaraze kadu parazitom imala tešku nasljednu bolest krvi. Parazit joj je dao regeneraciju i visinu, ali zbog te bolesti njeno tijelo ne može održati tu formu. Ljudska krv koju pije je doslovno biološko ljepilo. Bez nje parazit divlja i njeno tijelo se pretvara u onog ogromnog letećeg zmaja kojeg vidite na samom kraju. Njena ljepota je samo maska koja jedva drži njenu mutaciju pod kontrolom. A sad prelazimo na one njene čuvene kćeri, Belu, Kassandru i Danielu. Svi misle da su to zaražene žene i to je netočno. Majka Miranda je od 3 mrtva djevojačka tijela ubacila jajašca mutant muha. Te muhe su doslovno pojeli njihova tijela iznutra, asimilirale njihov DNK i preuzele njihov oblik. Vi se cijelu igru ne borite zapravo protiv žena, nego protiv rojeva insekata koji imaju kolektivnu svijest. Lady Dimitrescu to savršeno dobro zna, ali ona toliko psihički slomljena i usamljena da tu hrpu buba naziva svojim kćerima i glumi majku. I za kraj, najveća tragedija njenog postojanja. Ona je najjača, najokrutnija i vlada cijelim selom. Ali pravi razlog zašto je toliko bijesno naitana iz svijet je taj što duboko u sebi zna da je smeće. Unatoč svoj njenoj odanosti, majka Miranda je nju službeno klasificirala kao neuspjeh, upravo zbog te nasljedne bolesti krvi. Miranda je tražila savršeno tijelo za svoju kćer Evu, a Dimitrescu je za nju bila samo korisni falični otpad. Ona ubija stotine ljudi samo da bi dokazala vrijednost majci koja ju prezire. Kad zbrojite bolest koja ju proždire, kćeri koji su zapravo insekti i činjenicu da je odbačena od svojeg kreatora, shvatite da je zapravo ona najtragičniji lik u igri. Da li ste vi skužili da njene kćeri uopće nisu ljudi nego kolonija buba? Tipkajte mi u komentare jer želim čuti jeste li pročitali skrivene dokumente. Bacite taj like, pretplatite se na Joystick Legacy i svakako pogledajte video o Kratosu i o njegovom loru. A mi se vidimo brzo u sljedećoj epizodi. Bok!